Udili smo se. Idemo u nove avanture. Taman je dan za igrice. Ćao, 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 ćao. Nekoliko sati kasnije. Ćao, 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 ćao. Bjau. Dosta igrica. U stvari nije. Vučem igrica Star Wars. Ej. Pa. Gotovo, idemo na polje. Gdje ste društvo? Šta ima? Ništa, volaj. Aj. Dobro, ajde, idem ja malo. Neđe. Vidjet ćete gdje. Sad da se javimo. Alo, šta je bilo? Alo, CJ, moraš doći u kazino, brzo, dođi u kazino. Okej, dolazim, brzo. Okej, doći ću. Moram prvo naći neki auto. I to brzo. Brzo. Vozimo do kazina. I da moram da požurim. Miči se s puta. Alfa Britain. Moram ići u kazino, brzo. Evo nas kod kazina. Moram iskačiti. Da vidimo zašto me traže. Evo vez. Ja idem ja. Ova mi je nešto sumljiva. Nemoj dirati nju. Ona je... Napije se... Ko je ona? Vej, budale. Vidim ti... Dosta piješ tu. Ma prsti me, ble. Okej. Dobro, idem kod svog druga Alberta. Albert, gdje si? Gdje si, CJ? Zašto si me zvao? Pa, ima jedna... Ovaj kazina je opljačkan. Ne znam, sam ja vođa kazina. Znam, ali... Koga je opljačkan? Ne znam, točno. Zvao sam te samo zbog toga. Samo da mi otkriješ koga opljačku. Znam da si ti dobar, mafije, znaš tu. Dobro. Vidiš da je sve srušeno. Vidiš li? Tu su bili lopovi, pošli. Prebili radnike. Jedino ona konobarica se sad zaposlila. Dobro, otkriću ko je to. Hvala, Alberte. Nema nešto, uzmi piće, što god hoćeš. Hvala. Idem da otkrijem ko je to. Pokušat ću da se popnem na krov od kazina. Pošto Albert mi je rekao da se lopov vraća svakih nekoliko dana. Popet ću se na krov od kazina. Idem na jedan ugodni. Evo, sada Albert mi je dao oružje. I sada ću pokazam tome, pošto mi je Albert dobar drug. Snajper ću da uzmem. Sada da gledam, hoće li se lopov vratiti. Eno, ona ista žena što je bila u kazino. Čekaj, stani. Ne, policajci nas jure. Koja si ti? Pomeri se. Beže. Umorio sam se. Gdje je pobegla? Gdje je? Umakla je. Ući ću u auto. Ti! Debeli, ulazi. Uđu. Ne, pucamo se sa policijom, hoćemo da zaštitimo tebe. Okej. Uzet ću motor. Idemo. Od policajca.
Hvala na podršci. Probušena guma. Nekako ću morati da se izbavim. Jeste vidjeli neku ženu sa jednom kao kapom? No, nismo vidjeli. Okej, hvala na podršci. Nisu je vidjeli. Izgledali su mi i oni sumljivo. Krv. Bolje da nastavim pravo. Potrazi za njom. Gospodine, jeste vidjeli neku ženu s kapom? Ja nisam vidio nikoju ženu s kapom. Nisam, ti si vjerovatno CJ. Kako ste znali? Dosta si poznat u ovom gradu. To. Dobro, ajde. Neću da pričam. Gospodine, poberi se. Zbog CJ. Dobro, čao. I ovaj mi je sumljiv. Idem dalje. U onom kombiju sam je video. Stani! Video sam onu ženu u kombiju. Beži iz puta! To je onaj CJ. Beži od njega. Čuo sam vas. Da ubijemo. Bezvredan se. Šta mi se desava s gumom? Aj. Alo, policajce, šta je s onim kazinom? Kazino? Još nismo otkrili pljačkaša, ali ubrzo ćemo ga otkriti. Alo, ti. Predajem se. Gdje je nestala? Alo, neću da se kačim s vama. Dođi. Opet je nestala. Još me juri ljubičasta mafija. Beži od mene, beži. Vršio sam ovaj posao ovdje. Bolje da uđemo u onaj auto. Šta se da sam eksplozirala pumpa? I ovo. Sveta će biti moja, CJ. Sveta će biti moja. Gdje je? Najena, samo isparila. Ovim gradom luta običan zločinac. Vrlo velik zločinac. Nastavit će se.